Voin hi mei ni som pakua sang hi som ni pathum zirtop ni ania mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tunlai kan mizoram din mun zet zong hria thiam harin sualna apung zel mai sia arap thakin apoi tak zetani mitin kan phim khur zual awangai te lu lem tuntuma po buk puile chi tlang chim vengin kara pulal sang zuala kumsom thum pakhat mission veng thang thina chungchanga tual thatu ni ngeya an soile rin laldin thara kumsom li pani an man chuadan teren zui dan le thilom zia share chief sp uwanal ngengan media te ma a soi chuat na le he tual thana chungchanga mission veng thang mi puiten lungoi lo nan lan tir chungchang te tual thatu ni ngeya rinina an ma ni khuania soi khoru lian lam thu chuate baka nimin lama accident thlengte kanon puang dona kan ria theu tawngin mei ni som paruk sang ni som ni pathum jing lam khan serchi buk puile chi atlang chim vengin kara pulal sang zuala kumsom thum pakhat mission veng thlang chu thia charania he thina rap thak tak mai hi police ten ngun taka chuin rin hlel om ni nge inan hria chak taka chui zui ani nuwa he thina mo phur tu pu laldin tharakum somli pani khoru lian kho chuak ni in chal chu mei ni som pasari chomhadar som pakhat vel khan TNT mon na venga man ania central zela dalu ngal ani ta ani police te soidanin mei ni som paruk jing khan laldin thara hian chia thlang lama tanga sumotlan chu pharin aizola thlen nuwa TNT lama lo vakal ni hriat ania ti chuan police ten TNT atanga hruai chuakin thuan zot fiata a hemi nu hian laldin thara chuan pulal sang zuala hi atha nge ani thua puang ta ni nan soi laldin thara hi police te hena a in puan danin he thil a thlen ma zan ma sa khan serchi buk puilama tangin chiatlang lam chu ke ina pana kong laka lal sang zuala nen hian in muin an ti dun nuwa in hnial boina an neya chu vele laldin thara chuan pulal sang zuala in rin lo lain lungin a chuta mai ni na soyani serchi blam chanchin bu len kolina talan danin laldin thara hian mei ni som paruk jing khan aizol pantur mexicap chu chiatlang le lam chi pin karam hoya lo pharin aizol apana akho sakzia rin hlelani wangin serchi police te chun man tumin mei ni som pasari khan aizol an pan ve ngala aizol police ten tangtlangin rang takin an manta ani ati ama hi tun hmaya po serchi pa thu boi te nau man ni to in aizol ama po thil ru kai hnoya man lo tok to ni thu don ani bok ole serchi sp in tual thana chungchang an chui zui da na soifia na thu hi an chiar te ang nimin mei ni som pariat lai khan pu wanlal ngenga sp serchi chuan mei ni som paruk sang hi som ni pathum jing lama chiatlang daya pulal sang zuala son of pulal mahruaya mission veng thlangin van doina to ka thina hiala to chungchanga thil ti sual tu an chui zui dan le rin hlelan man dan chungchang media meet en hena ril hriatna press briefing anei pu wanal ngenga chuan ni som paruk thlanga sang hi som ni pathum jing dar nga le minute somli panga khan mi tu ti hriat lo ruang charani thu serchi police station a donania thudon danin chiatlang khomi nu pa fekal turin national highway 54 kongpuya thi sen le mobile phone muin lir thei che sual om nia ngaya an han en chian chuan kong thlang metar som ni vela mi paruangan mutamaya oi meterang taka hrilin anin police station an hriatir ve ngalani police lamten uluk takan enin tual thana nu mani ngein an ngaya thu boy an ziak lut ngala mithi hi an zo chiana tangin pulal sang zuala kumsom thum pakhat pulal mahroya fapa mission veng thlang NHIDCL computer operator na thok megani ti fin fi ani pulal sang zuala motor bolero MZ01 U 96392 chiatlang khochung oi merun bula kongsira thing che khoma tlan lonin mu ani bok thilom ji enin tual thatu hian pulal sang zola atha nuwa ruang hi kong thlanga apaya
ami tha motor mang hian tlan chia tum din alang he thil thlen hun hi zingdar hne le dar nga inkar vel ani a rin ani poi khoina hmun hma te hi mipui chim buai theilo tura ven ngal ani a he poi khoina chui zui tur bik special investigation team pukaste romal soma SDPO kai hruina hnuai din ngal ani a anni hian police station sang sang te papu ngalin nan thok ngala he thil thleng kai hnoya poimo rin mi chi sang sang te bi in thil thlen lai vela kongpui paltlang tu lir thei te ngun takin an chuya poi khoi tu tlan chia zui zel theina tur nia ngai te po chip chiar taka an dap kol hnuwa he poi khoi tu ni ngai rin helian hreta ani he mi sualian poi khoi hnuwa ami tha chu poisa lak sakin ami tha motor vek hian aizo lampanin atlan chia ma se che su zui wangin motor hi chi atlang kong sira hnu chi in ke in atlan che zui ta ni na lang chi atlang atang lam chi bro zo in mat luya thlen thak ma devin sumor service alo phara aizol lut ngei nirin ani ta ani thilom dan uluk to ka zirani hnuwa police station sang sanga case eng mozat ormek Lawrence Laldin thara kumsomli pani chu tual thatu ni nge hriat ani ta a muang chang lovin special investigation team bi pali ten inspector VL Ram Hluna hovin aizol an pan ngala aizol district police te puina in meini som pasari sang ni som ni pathum khan rin lel hian man ngala he minute lai dar nga le minute som khan dan ma chung thu rel turin central zela dalu ngalani tin an hatho dan tlang puyata langani tual thatu ni hriat chui chuana konga khotlang mi pui khotlang hruai tu le oi me te puina police in an dong thalea lom thuan soi tak zetani puwan dal ngenga chuan hnu chuina ta na poi khoina thlen na mun von him hi poi mo em ema poi khoina mun kan von him po ule nu chuya samin malak na a ol sam thin he hi mi pui ten min hriat sakin min pui tha deuh thei se kan du tak zetani atia tun tuma thil thlen na mun po ram taka ven him le hungania nu mayan fia turin aizol atangin forensics expert te porang takinan local ani ati he tual thina mo phur tu hian a phu to ngei hremna mu theinan kan thei top kan su adona atulang zelamin thopui tu le kan na tho ti bala thei tu belchian dol lo le midang te ti chi ai thei thedar lo turin mitin te som ngalani puwanal ngenga hi pu siding lian sailo additional SP pu kaste romal soma SDPO and SIT leader le pu ke site lunga DIPRO tenan troyo mani tin he thina ra thlak taka wang hian mission veng thlang oi me hoi hotin nimin me ni som pariat khan mission veng thlang mi puiten an veng mi pulal sang zola tual thina an dem zialan tin nan veng chung mi puiten pung khoma tual thatu hian a thayang bera hreman phu tani he huna hian pung khom an thanem hlea pung khom nan nei chung hian veng chung a dor te khar vek ania he lung oi lo na lam thir hun hi mission veng thlang oi me president pulal ming moi na kai hroya local council hruai tu te MHEP MUP hruai tu te le pulal sang zura chung ten thuan soya bipui kal khom te chuan an veng mi le sarong taka thani chu nan ti thu le tual thanan dem thu te nau chu puyani he huna thu soi tu te chuan police ten rang taka tual thatu an man chuak chu lomu man ti thuan soya tual thatu hian thurol puya nei chuan rang taka man chu ngai an phu thu te veng mi pui te point police ten hu chui na konga atul na pianga tran pui zel an in huam thu te tual thatu chu rang thayang pera hremani theina na malatura sarkar angin thu ten au chu puyani laldin tharalaka khoru lian an lom lo khoru lian VC le all NGO chuan thu chu siamin lal sang zol kum som thum pakat son of silal ma hroya mission veng thlang aizol mi kutura boral chu poyanti thu le akal san anu pui fanaw le chung ten tar pui tak zet thuan ta langa heti la hian khoru lian VC le all NGO ten tual thatu nirin lel laldin thara son of jebiak thangan khoru lian khoming chala khoru lian khoming ati sia chu lungoi thlak lawan ti thu ta langin tun hnuai hetiang thil thleng don to lo se kan du ani anti khoru lian VC le all NGO ta lan danin laldin tharapa jebiak thanga lei chu PHE department a thok ni in an ha tho na wangin kumsang ni khan aizola sonania an chung koin an pem zui ani jelal biak thanga boral nu kumsang ni som pakwa khan anupui
van thang pui le afanu chu khoru liana ron ki le in laldin thara ro I chu alo let le to lova anu ron tloi ro chuan zan khat riak ten local zuk thin laldin thara hian khoru lian khomi le sa khole tuini na engma electoral role emo ration card ta emo chuan na nei na anei lova chu wangin khoru lian khuwa ti in chal theina ya nei lo khoru lian VC le all NGO ten laldin thara hian tun hnuah pawh khoru lian khawming a in chal an rem ti to lo thu ta langin adam chungin khoru lian ram leilung ron dai lu pawh kan rem ti to lo ni tiin thu chu an siam ani anu kharna news danglo pon chun zom le ila tanker accident a boral troi puino ta tanga sil char panatlan oil tanker AS06 AC 13592 nemin mei ni som paria sang ni som ni pathum chomhadar som le mi somli pangavel khan sekhum lunglei district daya ache suala motor hian lir thei khaltu laltran puya kumsom thum pathum son of lobin marandi troi pui not 1 lunglei district adel hlum lunglei police report atanga alandanin laltran puya le apa hian an khuwa tangin silcharan pana sekhum daya hian ache sualani laltran puya hian alu a hliam turin hei hi thi pui ni lan soi laltran puya ruang hi sekhum community hall pan pui ni in kuanga da ani hnuwa postmortem turin lunglei pan pui ani tanker hi Sadav Sharma son of Jagannath Sharma lamding asam ta ni in Abuja Neotia Eco Center ten an hire ABCI Infrastructure Private Limited hnuaya tuyal thei phur na thok me kania lunglei atanga thudon danin laltran puya pa lobin maran chuan hliam na lutu katua lova afapa hi azuang chuak nge a involve chuak ti a thei bik lova laltran puya hi tanker hnunglamina del lumta ni soi ani ole khati zong kha chanchin thar lor khom karam puan thei de chu ania mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan lombe